Ngatho cia mwanya muno mwirori ngakunyita ugeni oro ringi guku gwa Kikuyu Online Media nie ngagitwo wandu wa mwingi naguo muthenya wa umuthi twagicera guku county ya Nairobi turari ukaini atata mundu gutoka guku ni Mweki Kasarani uria tugiukite thutha wa gwika interview ya mundu gwitwo Jose wani kama drama ni kama video na andu aingi muno magakorwo magitia feedback ya uria Jose arathi na mbere na twakiuga tucere guku mwena wa Mweki guku ni kuri arutaga wira atanarwara na nikio gituma tuke nigetha tukimenye Jose arutaga wira na aikaraga ha arutagira wira ha nigetha mwiroreri akorwo atuike wa kumenya kiria Jose ekaga before maundu macio mothe mari maumirire ini hari uguo mwana wa comment section mundu gwitwo Timo Castro nitronire mundu andu makiuga mundu gwitwo Jose ni akiruga chipo ha mwena wa Kasarani section 5 street 5 huko ni Mweki huko ni SK Road street 5 ona mundu gwitwo Jose akoreirwo akiruga chipo na neho hau haturi haha uguo muno uyu ha murono ri ana mundu gwitwo Jose akoreirwo akiruga chipo na nitugukorwo tukinyitana na aikari a guku aria makiwe Jose aria maikoretwo makirutirithania wira na Jose nigetha matwira Jose ari mundu utari atia na biashara yake ya chipo ri amiambiriirie ari na reke giatumire mundu gwitwo Jose akorwo agitiriha biashara ino ya chipo na twagikirwo Jose ni ari na customer aingi muno kuonania ati prices ciake ciari affordable ginya twana tunini nake andu ni moe Jose muno guku aria tukoretwo tukiaraniria nao na tukwaraniria na angi aingi nigetha matwire moe Jose atia gwathire atia auto ni kama drama ni kama video na gwathire atia nigetha Jose agikorwo agituika wa kurwara na uria gwagithire ginya wira wake ukihingwo tondu thaici uguo turaria gutikire wira no ni kwero ginya indo ciake cia wira cie haha iria magerete ginya gukinyira Jose akorwo akigira indo ciake no ndari arakigira tondu ni murakimenya Jose ni murwaru uguo nikio giagituma tuke nigetha tumenye uria Jose aikaraga na andu guku itura ria Mweki na relationship yake na andu na aitura niguo reke tunyitane na muikari umwe wa guku akorwo agitutariria Jose ari mundu utari atia ini haya nzuri sana ningependa ueleze mtazamaji unaitwa nani na hapa ni wapi tuko na tukiendelea. Hilo Justo mkazi wa Mweki SK Road street 5 nimekaa miaka 24 reason yenye tumekuja hapa ni tulikuwa tunataka Jose alikuwa anafanya kazi hapa kwanza. Unajua Jose? Jose namjua. Unajua naweza je miaka 15 kwenye kama hujakosea. Na amekuwa mtu wa watu toka nimjue. Sababu mara amefanya hapa mara hiyo miaka yote. Amekuwa mara ya kwanza amechukua nyumba ya kwanza akatoka hapo karibu tu hapo kwa street 5. Ya pili akaichukua katoka hapo, ya tatu akachukua ilikuwa kwangu sasa. Ndio mwisho alitoka hii street 5. Ndio. Okay, Jose alikuwa kwako nyumba yenye alikuwa amechukua ilikuwa nyumba ya kazi ama ni penye alikuwa anaishi? Ilikuwa nyumba ya kazi. Okay. That is hapa mahali penye tumesimama. Hapa ndio alikuwa anafanyia kazi. So ningependa utueleze uhusiano wa Jose na watu ama wananchi. Jose alikuwa mtu wa aina gani vile mlikuwa mnamjua? Jose alikuwa mtu wa kushirikiana na watu. Sababu hata kama tumekuwa na mazishi hapo tunashirikiana naye. Tukihesabu mazishi tumeenda na Jose, tumeenda mazishi kama mara 4 hivi. Jume tulikuwa na yeye pamoja. Kwa hiyo mama alikuwa mtu anapendwa na watoto na vijana na mama kwa sababu ya kazi yake ilikuwa na usuhu. Ilikuwa sana chakula kama chips na alikuwa mtu anafanya kazi sana. Sababu alikuwa na customer wengi. Hata kitoka hapa sio kazi ilisha. Pesa yake hivi ya kuweka kazi ndio ilikosekana. Kwa sababu kazi ilikuwa watu walikuwa wanampenda. Ningependa nijue kando na umesema Jose kazi yake alikuwa akifanya. So ndio Jose atoke hapa mlijua situation ya Jose kilifanya either hiyo pesa ikose ama vile ilienda hadi kazi yake ikasimama? Jose alianza kuonekana kama anadaiwa. Watu wanamdai chips, viazi hajalipa, mara na deni ya hajalipa fulani, watu wanakuja tofauti. Mpaka anaanza kujificha kuwaona. Sasa mara hiyo ndio alipotelea mara moja kapote. Hata vitu zake tulimuitia tu kwa sababu alipotea karibu miezi 6 bila kuja karibia hiyo kazi. Tukamuitia vitu bure. Kazi zingine kuna zile amesahau huku. Ndio tulijua tu ni kazi, pesa ilimshida. Kulingana na Jose alikuwa ameandika watu wengi sana, over 20 people. Sijui kama hiyo biashara yake ulikuwa unaona ilikuwa inaendelea aje, kama
kwa sababu alikuwa amesema alikuwa ameandika watu wengi sana kazi, vijana wenye alikuwa anafanya nao. So kazi yake kama mwanabiashara, wewe kazi yake vile ulikuwa unaijua, kazi yake ilikuwa inaendelea aje? Kazi ya Jose ilikuwa semi ilikuwa mbaya, sababu alikuwa mtu wa watu, customer wake walikuwa wengi sana. Kwa hivyo kuandika watu kazi ilikuwa ngumu kwake. Na wenye biashara ule ameamua tu kwa njia ya mapato ya kupanga, lakini alikuwa na kazi kubwa, sababu watu angeweza kushukisha viazi na lori na auze na ziishe. So alikuwa na watu wengi wa kuchonga viazi, walikuwa wengi, na wa kupika jikoni na wa kusabu. Kwa hivyo kusema alikuwa ameandika watu wengi hapa hajakosea, sababu alikuwa na kazi kubwa. So alikuwa anauza sana. Kulingana na wewe, unaona ni nini hasa ilisababisha hii kazi yake kufungwa? Na alikuanza kulalamika kwamba kusema kazi viazi zimepanda bei na zionekane kwa mashamba. Sasa kufikia ile bei ndio ilianza kumsumbua. Alikuwa mtu wa kuuzia watu wa mapato ya chini, watu wa kijiji ya Mwiki. Sasa ungepata mtu akununua chips ile shilingi 50, alikuwa anauza chips shilingi 20. So unajua hiyo demand ya shilingi 20 na viazi kipanda kidogo na changanya biashara yake. Unapata hapo ndio kulianzia hapo na pale. Haya, kulingana na wewe vile umesema, Jose mlikuwa mnashirikiana na yeye sana, mmeenda mazishi nyingi. Kulingana na vile umesema, mara ya mwisho wewe kuona Jose ilikuwa lini? Mara ya mwisho kuona Jose mimi nikisema ni kama miezi kama 7 mara mwisho. Kuona Jose ni kama tuseme, wacha nimuite rafiki, sababu unaona mlikuwa mnashikania na yeye sana. Uliona juzi hivi majuzi Jose akitrend sana online, ikisemekana Jose ni mgonjwa. Hilo jambo lilikupata aje wewe kama rafiki ya Jose ama mtu unamjua vizuri? Alinisumbua kwa sababu mtu nilikuwa nimemzoea, mtu mchangamfu, ni mtu wa watu wengi wanamjua. Nilibidi mpaka nisumbukane sana kwa majirani wangu. Jose amepotea, lakini tumemwona kwa akitrend kwamba anaumia. So hata leo ndio alikuwa ametuma tumwangalie kwake, tuone hali yake, turudi tuone tutafanya nini, tuone kama kumsukuma kidogo atoke mahali na kitanda. Ndio tumeenda huko leo, tukamkosa, tukaambiwa ametoka asubuhi na hajarudi. Kwa tunaona kama tutarudi kwa jioni. Kuna watu wanasema pale kwa comment section ati Jose alijihusisha na maneno ya kampeni. Je, ni kweli? Baada ya hiyo kazi kuja kuanza kupungua kuja kulegelekea kazini, hiyo kazi biashara yake baada kuenda chini kidogo, alikuja akashikana na jamaa mmoja anaitwa Mashari, alikuwa amesoma MCA na Jubilee Party. Hapo ndio tulimuona akiwa ameshughulika sana kwa hiyo kampeni. Kwa hiyo kampeni ndio alipotea kabisa. So kutokea hapo ndio tumekuja kusikia akitrend kwamba ni mgonjwa. Wewe unaweza kubaliana na hilo jambo ambalo watu wanasema labda maybe hiyo kampeni ya MCA maybe ili drain his pocket, ikakuwa zile pesa alikuwa nazo alizinvest kwa hiyo kampeni ya kusupport mtu fulani? Unaweza ongea kuhusu jambo hilo? Hiyo singeweza kusema ati ametumia pesa hiyo kampeni hiyo, kwa sababu hakuwa amesimama yeye mwenyewe. Alikuwa tu ana support huyo mtu na kama anamkampenia. Sioni kama angechukua pesa yake kwa mtu, na kwa ile hali alikuwa ndani hakuwa na pesa, kwa sababu alikuwa amefanya biashara tayari. Alikuwa ameshafunga tayari. Sasa ni kitaka kumwona kwa kampeni. Sasa alikuwa na hiyo high hopes kwamba huyo mtu akipita kuna mahali watamweka. So alikuwa anaona kama ndio itamwamusha. Na bahati mbaya huyo mtu alianguka sasa. Sasa ni kama ilimpiga pia mpigo kwake, kwa sababu kama ilimshtua hiyo kitu. Naweza sema ni hiyo ilichangia sana kama vile namjua, alikuwa na high hopes kwamba pia akipita atakuwa labda amesoma idara fulani na atamsumbua, itamwamusha kidogo. Na kufanyika hivyo. Kulingana na Jose alishikwa na ugonjwa wa figo kama kutoka 2019, hiyo ni miaka 4 iliyopita. Na wewe kama rafiki yake, je, ni lini ulijua kwamba Jose ni mgonjwa ama ana ugonjwa wa figo, isipokuwa sasa hivi vile Jose ametrend kwamba yeye ni mgonjwa? Mambo ya ugonjwa Jose singeweza kusema kitu hapo, sababu mimi mwenyewe na yeye kutoka tuachane hakunilemea kwamba kuhusu ugonjwa. Ile kile aliniambia ni kuhusu pesa imepotea, biashara imerudi chini.
mambo ya ugonjwa siwezi jua, lakini kuna wakati alianza kuonekana mwafifu kidogo, na alikuwa anapenda kujifunika shuka ya Kimasai. Kila wakati ungejua kama ni mgonjwa wapi, lakini alikuwa mtu wa kusema mambo ya ugonjwa. Ni mtu alikuwa mchangamfu, alikimpata kama amejikunja mpaka angecheka. Sasa mtu akicheka huwezi mjua kama kuna shida. Ya sasa ni mtu alikuwa mchangamfu. Ungefikiria kuhusu ugonjwa wake kama ni mgonjwa mapana. Sababu ungepata Jose popote kama amejikunja. Ilikuwa ngumu sana. Alafu wewe kama rafiki yake, kuna watu wanasema Jose alikuwa na bibi. Kama wewe rafiki yake ulikuwa unajua mahali yako na bibi? Hiyo ni kitu. Unajua Jose tulijuana na yeye kama wanabiashara. Sasa mambo ya bibi hapo sijaweza kudhibitisha wazi. Sikumwona na bibi ama mtoto mimi, kwa sababu mimi ni mtu namjua yeye miaka yote zaidi ya 15. Hajanionyesha bibi yake ama mtoto wake mpaka sasa hivi. Simamisha kwanza. So maneno ya bibi haujui kabisa? Maneno ya bibi siwezi sema najua, sababu namjua yeye miaka yote, na namjua kama Jose wa chips ama Jose wa video ama kama drama kama video. Hiyo ni majina najuana na yeye. Mambo ya bibi au mtoto siwezi sema najua kitu hapo. Mwiroreri ngwiciria nituguthii na mbere na kwaria na ikari ya haha Mwiki nigetha tukimenye uria makoragwo na ngwataniro na Jose kana uria moe uhoro wa ndwari ya Jose, na nituguthii na mbere na kumu-update. Thank you very much. Kinyitana na muikari ungi wa guku Mwiki na akiatwire mawoni make ma ngwataniro ya Jose na andu a guku yari ngwataniro itari atia uhoro waku? Nili mwega muno marita makwa njĩtagwo Paul Chege, no aingĩ manjũĩte Chege Kinyũthi wa mũciĩ CK Road, ũrĩa ũtarĩkĩkanio thĩinĩ wa media. Niĩ wa mbere ũrĩa ingiuga ũcio nitũ na Jose rĩ, rĩarĩ itũra-inĩ rĩrĩ rĩ, we nĩ ana customer nyingĩ mũno, na ũngĩũria mwana wothe gũkũ mũndũ ũgwĩtwo Jose kana mũtumia kana mũthuri, Jose we nĩ oĩkaine mũno makĩria. No niĩ kĩũria gĩakwa nĩkĩo ingĩenda kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ, Jose atwĩre atĩ harĩa ateire makinya thĩinĩ wa wĩra wake rĩ nĩ ũrĩkũ? Ũthũ mũndũ nĩ athiaga na agatenderũka nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, no ndũmũrie atĩ arata ake mathira nao haha rĩ, na hamwe nĩ nyonaga nĩ mathire wega na mbere rĩ, kamarega kũmũteithia nĩ ũndũ wa kĩ? Wa kerĩ ũrĩa niĩ ũringiuga nĩ atĩrĩrĩ, Jose we hakwĩrutĩra rĩ, mwĩna ũndũ rĩ, we nĩ arĩ mwĩrutĩri mũno, na nĩ mũndũ warĩ na ngoro ya gũteithia hau ndarakĩhenagia. No ũrĩa ũringiuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atwĩre ma okorwo nĩ mũrwaru rĩ, twĩrwo nĩ tondũ wathuthuria thĩinĩ wa social media rĩ, nĩ ũrakora andũ marĩ maũndũ maingĩ na maũndũ matarĩ mega, no kĩrĩa agĩbatiĩ gwĩka nĩ athererie andũ amere ũrĩrĩ wa ma. Angĩkorwo nĩ mũrwaru rĩ, nĩ atwĩre nĩ mũrwaru, tũmenye nĩ mũrwaru, no ndagakorwo hihi nĩ gũtwĩra agũtwe nĩ mũrwaru na ti mũrwaru. Na to inyuĩ mwanjĩrie na ũhoro ũyũ rĩ, niĩ ũrĩa ingĩmwĩra nĩ mũtũrehe riboti theru. Angĩkorwo Jose nĩ mũrwaru, ithuĩ tũmĩetĩte aikaria gũkũ ũrĩa tũngĩteithania, tũmũcangĩre tũrĩ thibitarĩ na akorwo agĩthondekwo, tondũ mũrimũ ti kwenda mũndũ endaga mũrimũ nĩ gũka ũkaga. Ũguo nĩguo ingiuga niĩ. Ngũria atĩrĩrĩ, we ta mũikari wa gũkũ Mwiki na ũguo mũikarĩte na Jose ihinda iraihu kuma hĩndĩ ĩyo wakĩmũmenyire, Jose kũringana nake arwarire 2019, ũrenda kũnjĩra gũkũ Mwiki mũtiũĩ ndwari ya Jose kuma 2019 na rĩu nĩ mĩaka ĩna? Niĩ yakwa ndingiuga ndiũĩ, ndamenya ndwari yake ndamĩoneire na inyuĩ, ona kĩrĩa kĩramakire mũno nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya wa Sunday nĩ ndamuonire Bruce Spring na marĩ na mwanake ũyũ cokora ya Nairobi. Ngakĩũria atĩrĩ, angĩkorwo nĩ mũndũ mũrwaru na mũthenya ũcio makĩrĩ kũu arĩ kũrĩa Bruce Spring rĩ, gwacoka atĩ woka mada nyingĩ mũndũ nĩ mũrwaru rĩ, ta ũmũthĩ tuma gwake ithuĩ twĩna mũndũ ũcio uma haha tũtinamũkora. Ngakĩũria atĩ mũndũ mũrwaru akoragwo aikaraga nyũmba kana hihi akorwo thibitarĩ, no rĩu gũkora atĩ mũndũ nĩ athire icera rĩ, hau nĩ ndona hena maũndũ mataranjĩ wega. Nĩ twĩrĩrwo uma harĩ ũru, twĩrwo uma angĩkorwo nĩ mũrwaru tũroma nĩ mũrwaru, gũkĩra rĩ gũkorwo twathi twamũkora ithuĩ ndarĩ kuo na cinerwo thibitarĩ, nona tũthererie mũtwĩre ũrĩa kũrĩ ũhoro wa ma. Angĩkorwo nĩ mũrwaru tũmenye nĩ ũhoro wa ma, angĩkorwo ti mũrwaru tũmenye kana nĩ sarakasi ciĩkuo kana nĩ maheni. Kũringana na itũra kana andũ a itũra rĩ, inyuĩ he ũrĩa mwĩbangĩte nĩgetha mũmenye Jose arwarĩte atĩa na ũrĩa mũngĩmũteithia, kuona Jose nĩ anyitanagĩra na andũ mũno hau kabere? Ithuĩ angĩkorwo mũrwaru rĩ, ithuĩ tũtingĩremwo kũmũcangithĩria haha, na tuone kĩrĩa mũndũ akaruta na tũhote kũmũtwarĩra na ategũthiĩ thibitarĩ. Ũguo noguo tũngĩenda ithuĩ, tũtingĩera tũngĩ angĩkorwo nĩ mũrwaru aikare ũguo, na ithuĩ nĩ tũtũraga nake itũra rĩrĩ
na hari jirani itu ithu tire na thina aikona murwaru ithu mwatwira feedback mutene Jose ni murwaru ithu ni tukumenya tugwibanga na tukorwo tugitha mbeca ciake cia kumuteithĩrĩria andu ni ingi muno tukira mundu tuga gibau ri so matigira guteithia Jose tondu mundu wikaini itura riri kuringana nawe ri Jose ni ari mutumia Jose ni ana mutumia na ni ndamuri tondu yokaga haha ucio ni horo wama na muta ciana tona no ndatuona hakwa ni hindi tuikoretwo igitamba kuria nenda-ini cia ukinyanĩria gũkĩarĩkana Jose akoragwo agĩthiĩ no menda uga ũrĩa comments ciandĩkĩtwo atĩ na proof ya andũ tũrĩa ndĩraria nĩtũrauga ndĩraria matũhũhũ he andũ mandĩkĩte atĩ Jose nĩ anangĩte tũmwana tũingĩ twa gũkũ nĩkĩo tũka gũkũ kũmenya ndeto ĩyo nĩ ũmiũ kana wanamĩigua niĩ ndanaigua no tikuona na maitho makwa no rĩu niĩ kĩrĩa ingĩmũria atĩrĩrĩ angĩkorwo maũndũ macio merwo nĩ mama-rĩ agarũrĩre na tũrwana na kinya kũjiboda uka atia ejiboda wa erwo atie kũjiboda nĩgetha andũ matige gũcoka kũmwĩta maũndũ macio mareka atia maramwĩra we ngoja kaĩ Jose ajibodaga tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũikara nake gũkũ Jose akoragwo e mũndũ ahana atia appearance yake tondũ ndaigua ũkĩaria ũhoro wa kũjiboda na nĩkĩoĩ arũme matikoragwo na ũhoro ũcio wa kũjiboda Jose we rĩrĩa arakoragwo haha arĩ mũndũ mwerũ mũno rĩu ona thacio ngĩmũrora thĩinĩ wa mbica yake rĩ nĩ mũndũ ũigĩte mũno ũhoro ũcio ũgakorwo nĩ ũhoro ona ũguo ũrarigithia nginya andũ mũno he njigua gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũkaigua andũ makiuga atĩ Jose nĩ ũkaga gũcererwo nĩ andũ mena thũbia andũ mare bleach onao nĩ wamĩonaga haha we wĩ mũikari wa gũkũ we Jose nĩ arata aingĩ mokaga kũmũcerera haha na nĩ andũ maoneka nĩ andũ mena mbeca arata ake ti andũ marĩ andũ ahũtu nĩ andũ marĩ na indo arĩa mokaga kũmũcerera na nginya routing yake kũrĩa Gĩthũrai na ngĩona andũ arĩa mamũceragia ti andũ anini na ti andũ ahũthũ ndiũĩ kana hena ũndũ ũngĩ ũngĩongerera kana kwĩra andũ a itũra ũhoro wa igie Jose tũkĩrĩkĩrĩria ũrĩa ingĩmera nĩ atĩrĩrĩ ingĩra andũ itũra rĩrĩa mũikie CK65 kũngĩkorwo Jose nĩ mũrwaru nĩ tũmũnyitĩrĩre nginya ahone tondũ nake tonakorwo na mathĩna haha ananyitĩrĩra na andũ anerutĩra nĩguo tũmũnyitĩrĩre ihinda rĩrĩa nĩ thĩna enaguo no korwo ti thĩna enaguo ere Ngai amũrekere wow tauguo ũrakĩigua mwĩroreri tũgũthiĩ na mbere na kwaya maũndũ maigie Jose na nĩ wakĩona Jose nĩ mũndũ mwende gũkũ itũra rĩa Kasarani mwĩki Jose nĩ mũndũ wa andũ mũno na haha tũrũgamĩte nĩho Jose arutagĩra wĩra haha nĩho endagĩria chips ciake na nĩ wakĩigua andĩkĩte makĩria ma andũ 20 koguo nĩ mũndũ warĩ empowered na biacara ciake na nĩ mũndũ wehotaga wega tiga rĩu kũringana nake nĩ ndwari yokire ĩkĩmũhinyĩrĩria nginya indo ciake ciothe cigĩthira na akĩendia nginya buroti iria akĩgũrĩte ũguo nĩguo atwĩrire koguo nĩtũgũthiĩ na mbere na kũmenya Jose aikaraga atĩa na andũ na Jose nĩkĩ gĩkĩkire hasa na harĩa Jose e mũrwaru nĩgetha nginya andũ a itũra matuĩke a kũmũnyitĩrĩra na kũmũtwara akarigitwo mũrimũ ũcio wake akĩrwarĩte na tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na inyuĩ reke tũite mũikari ũngĩ wa gũkũ nake akorwo agĩtũtarĩria ndeto ĩgiĩ Jose salama no nyende were mwĩroreri wĩtagwo atĩa na haha nĩ hatũrĩ na nĩkĩ wĩkaga kwanza gũkũ kwa majina mimi ni Samuel Ndegwa ni mkaji wa hapa Mwiki SK Road barabara ya 5 kwa miaka mingi sana unajua huyu mtu anaitwa Jose namjua kwa miaka mingi sana tumekuwa na yeye kwa campaign tumefanyia siasa mheshimiwa ambaye alikuwa current mheshimiwa Geoffrey Ng'ang'a Mbuthe tukafanya na yeye siasa yake bado tukakuja tukafanya siasa za Boniface Macharia akiwa na chama ya Jubilee kijana kiti ya MCA huku kijana amekuwa mzuri sana na amekuwa kichangamuka sana kwa siasa lakini baada ya hizo siasa vile mambo ilienda hapa kule mambo ikageuka kulingana na wewe ama mtu anaitwa Jose mmekaa na Jose muda gani huku Mwiki karibu miaka 13 so ile time Jose alikuwa na trend you are here na mlikuwa mnafanya kazi pamoja akiuza hapa hata chifu tumekuwa na yeye akimpiga zile mangoma zake akiwa zile mambo za Safaricom tumekuwa na yeye tu mtaa Jose kulingana na hiyo kabla haja trend hiyo wakati ni kama drama ni kama video na wakati sasa alafuta kutrend maisha yake ilibadilika aje wewe kama rafiki yake kama mtu wa karibu ulimuona amebadilishiwa aje maisha na hiyo trending yake unajua vile alikuwa kazi ya Safaricom pesa alikuwa nayo mingi pesa mzuri sana lakini sijui ni vile kulienda
Vile pesa ilipungua na mambo ilianza kubadilika, kazi akafunga, ndio akaanza kuingilia hii siasa tuliingia nayo ya Boniface Macharia. Hapo ndio mambo yake ilianza kubadilika kabisa. So alifunga kazi alafu akarudi akaenda kwa siasa. Akakuja kwa siasa. Haya, wewe kama mkaaji, Jose kulingana na yeye alituambia ni mgonjwa takriban miaka 4 hadi sasa. So sijui kama ugonjwa yake ilikupata aje wewe kama mkaaji na kama rafiki ya Jose ama mtu wa karibu kwake? Mimi kama mkaaji wa hapa ninasema tu kweli vile mambo iko. Tukiwa na Jose hata kufanya siasa kuwa mgonjwa. Mimi hata nilistuka sana nikiona kwa mitandao Jose ni mgonjwa. Juu alikuwa mtu akona nguvu. Mtu ana nguvu na hata anaonekana ni mtu anakula vizuri. Dakika mwisho naona hata sura imebadilika, nikashindwa nini mbaya yako mgonjwa tukifanya siasa. Kutoka 2013 vile namjua hakuwa mgonjwa. Sasa hii umeweza kwenda kumtembelea kumuona? Ndio tumepanga tutaenda leo, lakini kuna marafiki wangu wamekuwa huko wakafika huko lakini hawajampata. Sasa tunachora kama tutafika hivyo jioni. Kulingana na Jose vile tumesikia ni mtu alikuwa mtu wa watu sana, ni mtu anapenda watu sana. Sijui nyinyi kama watu wa mtaa ama majirani ama marafiki mnapanga aje ili muhakikishe situation ya Jose yenye yako ametoka? Mimi ile tunaweza ambia wananchi wa Mweki, si vizuri kujaji mtu. Vizuri tushikane pamoja. Shida ni ya leo. Kesho juu mambo inaweza badili, kila mtu anapata shida. Lakini sasa tusimkemee, tuseme sijui alikuwa amefanya, hapana. Sisi tutaungana pamoja na waheshimiwa hapa na wazee hapa, wa mama wote ambao wanamjua, twende tumwangalie, wale ana shida tumsaidie. Juu mambo ya Mungu juu ya kesho kweli. Na kuna maneno ningependa waambie wenye wanatutazama pale. Jose alikuwa mtu wa aina gani? Because kuna watu wanasema Jose alikuwa anapenda kutembea na vijana, stori kama hizo. Wewe mmekaa na Jose karibu miaka 15. Hiyo maneno ulikuwa unaona? Hiyo unajua mimi nasemaga ukweli na sina siri. Hiyo mambo ya kutembea na mavijana, amekuwa akitembea hata akitembelea na mavijana huku. Hiyo sasa hapo unajua huwezi jua wanaongeaga nini. Lakini amekuwa akitembelea na mavijana. Hiyo amekuwa akitembelea hata sana, hata makanisa amekuwa akienda hizo makanisa. Lakini mambo mengine hapo sijui. Umetaja mambo ya makanisa nikakumbuka Jose kuna wakati tulimfanyia interview akaongea tu na uchungu sana kuonekana alikuwa anashikilia kanisa nyingi sana, development za kanisa, lakini sasa wakati ni mgonjwa wachungaji ama watu wa kanisa wote wamemwachilia. Sijui jambo hilo wewe unalichukua aje kuona Jose alikuwa anashikania na watu na Jose alikuwa mtu supportive sana? Hiyo mambo ya kuachiliwa na makanisa hiyo siwezi kubaliana nayo juu kanisa hizi kuachilia. Baina wewe ndio ulijitoa kwa kanisa. Juu walikuwa wanashinda na Rose Muhando. Na kuna kanisa walikuwa wanaendaga na Westlands, wengine iko pale Githurai, walikuwa wanaenda na shinda na Rose Muhando na hao vijana madansa. Sasa mambo ya kanisa kumwachilia hiyo paina na kila makanisa. Kwa hivyo tunaweza sema watu wengi sana maybe hawakujua jinsi Jose aligonjeka kama ile time Jose aligonjeka ili wakuje wamsaidie. Kweli kusema kweli wananchi wengi hata mkiangalia kwa mitandao wamestuka, wanauliza Jose ni nini imemfanyikia. Hiyo ni kweli wananchi wamestuka sana kuona hata hizo picha zinatumwa kwa mitandao vile anakaa, na wamekuwa wakijua Jose alikuwa milionea. Sasa mambo yamebadilika aje mara moja. Hiyo kitu inastua watu, na nyinyi mmefanya vizuri hata kuja mashinani ndio huyu kijana asaidike. Wajua ni vizuri hata yeye kuja jiongee na watu. Kama pale kuna makosa sisi tuko tayari kumsamea. Kweli. Kuna watu Jose yeye mwenyewe alisema bibi ndio alifanya afunge kazi na akatoroka na pesa yake. Hapo sasa mimi bibi yake mimi namjua, alikuwa rafiki yangu akikaa First Street. Jose walikosana bibi yake vile mimi najua, lakini mambo ya kuchukua pesa hiyo hapana, hiyo nimekataa nayo, hiyo ni uongo. Juu walikuwa pamoja vizuri, lakini wakakuja wakaachana, ndio akaenda majuu. Hiyo watoto ulikuwa unaona tu? Watoto nimeiona tu bibi yake ufupi huyo. Wow. I think tutamalizia hapo. Asante sana kwa kukubali kuongea na sisi. Mureri utauga akigwa mundu gwitwo Jose ni mundu wikarite na andu wega na kwiwe maundu maingi muno mathiete online na andu magaitikira ati angikorwo Jose ena thina ni magutuika akumuteithia na kumunyitirira. Kuona Jose ni anyitanagira na andu aingi muno na ageka maundu maingi nginya gu support Kenya society, na ni tuguthi na mbere na kumu update riu. Koguo maundu maria mothe marathi mundu gwitwo andua kuria online he maundu maingi muno marario, no reke twitikire atiriri angikorwo Jose ni murwaru na angikorwo Jose ni arabatara guteithio ni arabatara
arabatara guteithio. It doesn't matter na gutire mundu angikorwo ati ena mehia maria aradisabu gukua nima Ngai niwe uheanaga muoyo na nowe oyaga. Koguo angikorwo mundu ana guteithia na ninge ona athie na njira ingi tari njega acoke ninge abatare uteithio waku ni wega muno guteithia mundu na nikio twi haha ni undu wa Jose tondu twekire video ya mbere ni twathire kwa Jose rita ria mbere na nituonete feedback na andu nginya makuga ati magatwira tuthie tumahe feedback ya Jose uria ahana na nikio giatuma nginya tuke guku tuingire guku mashinani nigetha twarie na andu aitura matwire Jose ahana ati kana maikaraga atia na Jose na ni twagia kumenya ati Jose ni mundu waikaraga na andu muno ndio undu ucio we ukoya ati mundu gwitwa andua ndeto ni ndekira uira ni ma Jose ari mundu wa kunyitanira na andu toguo akigwa ari othe mauma haha na ikaria guku no nduka guku ri ni ukumakora koguo ti ati ni kaundu twabanga na guku aca na ikari twamakora guku na ni umetekia gutuhe rugano rwa mundu gwitwa Jose nie nguga Jose nitukumwetha o ringi nigetha twaranirie nake tondu tutioe maundu maingi maria tuonete riu online nginya mutumia wake nituronire akiaria na akiaria mwena wake no kiria giatumite tuhethe Jose ri tutiethete Jose ni undu wa kuhitania na mutumia wake hau kwamba reke twambe tutherie ithuĩ twakinyiririo ni uhoro ati Jose ni mũrwaru na nyumba tugithi kumwetha nyumba koguo ithuĩ tutiathiaga nigetha twarie uhoro wa ngwatanĩro yake na mutumia wake na kuria mahitanĩirie. In fact ona he handu twarengire Jose tukimwira ni atige gutwira uhoro wa mutumia tondu ti uhoro ucio waturehete kuu gwake ithuĩ twathiĩte kumenya ndwari ya Jose hana atia na Jose uria watrendaga andu makimenye uria akihana githĩ tiguo ni koguo ithuĩ tutiokite haha nigetha twarie uhoro wa Jose na mutumia wake aca hau reke tutherie tuge ithuĩ twokite gwetha Jose nigetha tumenye ndwari yake ikinyete ha na uria Jose agiteithika ni andu na uguo twakĩigua andu aitura meredi guteithia Jose na manyitanire hamwe nake kuona ati Jose ni anyitanagira na andu muno guku itura riri ya Mwiki koguo meredi kumuteithia koguo Jose ni umire na nyitanire na andu aitura nigetha agikorwo ni arabatara kurigitwo andu ni makumutwara arigitwo na andu mamurore wega githĩ tiguo andu mauga me tayari gukorwo makimunyita gukorwo agicokereria muturira wake twana hau kabere reke turikiririe video ino haha nigetha tukimenye kana nitugwetha Jose na in case twamwetha nitugũkũrehera Jose nigetha twaranirie nake atwire maundu mahana atia kuma riria twirigaine. Thank you very much. Niĩ ngetwo Timo Castro na niĩ ngetwo Handũ wa Mwangi ndikũruta kana kuongerera ũndũ o wothe reke tũtirie hau nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twĩrĩgane.